Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat, Sandro. Meme review. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Meme reviewa, kopiranja Muđe PewDiePie-a. Ja sam danas pripremio jedne odlične mimove, tako da hajmo da počnemo. Fajtaju se dva momka, kaže Barko Kovs. Ha! Bloodmaster! I onda, wow, Sandro Bat! A zna se ko je najjači, mislim, ono šta vam imam pričat, on ne bi ja ubio njih dvojica, ali ono, kao što vidite, ovo je napravio Sandro Bat fanpage, svi zapratite. Oh my god, djetete, ove prve riječi. M. Hajde, sine, reci mama. Mrš! Ovo je jedan odličan mim. Ovako sam ja kad sam bio mali. Ovako pokaže papir, piše na njemu Sandro Brat. Sine, znači čovjek se naljutio, gori sveta, znači. I zapalimo to. Perfektno. Sljedeći kaže, kad čujem Sandrov intro, pojačaš do daske, sine. Nađete na ovu automatsku pušku u Fortnite, ono kao, ne, to nećemo, to je sranje. Ali zato može dvocjevka, Ovo je glup mim. Prvi dan škole. Uskoro mene možete da vidite u ovakvom izdanju. Kaže, hej, da li mogu da kopiram tvoju zadaću? Kaže, naravno, samo napravi malo drugačije, da i ne izgleda isto da kao da si kopirao, znaš, ono. Kaže, naravno. Fortnite, zašto kopiraš CSGO? Ali bukvalno, prvo je izašao ovaj skin CSGO prije jedno par godina, tako da ono. Znači, ako ne kontate ko je ovo upoznan, to je kompleksaš. Kaže, dođe mu dijete po paketić. Umjesto paketića dadne mu whey protein. Ovo je to sad najjači mim definitivno. Kaže, umjesto kajša će crijevom od nargile udarati djecu. Vidiš jednog dana, ne dijem ovako, brate. Ima, šta ja znam, dijete zove mu se Amir. Kad brat krene udarat crijevom, dosta je bilo negativnosti na YouTube-u. Jedina drama poslije te pjesme je njegova. Baš neobično, bože sačuvaj. Pogledaš nastavnicu koju mrziš. O, kao da vidim sebe, Bogan! Upali su mi lopovi u kući i tražili novac. Pridružio sam im se u potrazi. Pa, možda i meni tako bude jedno. Kada realiziraš Steve Adams je u Fortnite-u. Ali stvarno, bukvalno lik isti. Otkud ti ja rade u Fortnite-u. Uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog meme reviewa. Ja sam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno stavite like. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!